Azawuvuka sa somvusi. Ogcina vukile. Yebo siyakhulekela. Taloza umhlaba Jehova namandla amkhosabela. uNkulunkulu phakathi mavuke mengenyawo. Avuke bese yaphila. uNkulunkulu phakathi mungu Jehova namandla amkhosabela. uNkulunkulu bezizwe. Sasambe emzini abafara umkhonto washampu ndovumana amakhosi amakhosi. Siyakhulekela basekhaya kuba mbhebe mfanele semaphamandla kuphila. Uyazi babusukazi lo muntu lona egameni lenkosi uthi umoya ongcwele kunento lehamba yagcina manje yenziwa kuphi endaweni yasemathuneni egameni lenkosi umsindisi manje ke bafuna ukumthebula bafuna ukumsebenzisa egameni lenkosi manje uthi ongcwele bamganga kunempahla yakhe lengekho ngabe ngangithi mina kubulawa abantwana bakho bazalwa nguwe babusukazi egameni lenkosi umsindisi kunezilwane ezisuka emuva kodwa ke manje ke ekhaya elikhulu ethi ongcwele baze bagcine bamfika ngokuthi umuntu naye vele othanda izinto zemoya izinto manje ke zemithi kahle kahle ngathi ngisheshe lento imbambe kakhulu lapha esimisa sakhe kanti ke ikhona begcine yehlupha kuye layicaba lekhona kuye emzimbeni wakhe ikhonisa nalokuganga lokwenziwako njengamanje lo muntu bamganga emathuneni ubizwa ngamathuna kahle kahle bafuna ukumbulala egameni lenkosi umsindisi lo nje lengakusho mina emoyeni bafuna ukumbulala bamfuna agcine adlulile emhlabeni lo ngathi ugcina ngabe uyafeintha lo muntu ngesikhani athulile angakhulumi uyahamba ayosebentela le kude labamthebelela khona manje abakhonqine bathathela umphefumulo wakhe wonke njengoba unjalo yangiza babusukazi uyabona ngiyazwa so manje bafuna ukumbulala kahle kahle but bafuna ukubeka isisu sakho ba destroy ini umndeni wakho buka ukuthi magulile kugwelo ngancane kancane kugwelo mama wabo bafuna ukugcina khiphe ini isidumbu la ekhaya manje ke emabaleni akwakho kahle kahle thisa uzawuvuka emengenyawo uyawugcina ukhulumile ngenkani ngemali uyawugcina be right la ekhaya manje lento iyangihlumeza ngoba ihambisana nani nezilwane nemimoya ifuna ukuncengwa lesimo kahle kahle la kuye manje lo mkhuba usokuphi ekhaya uyinhlabathi yasekhaya kuphi emndenini ingakade ugcina ukuthi ngakugcina hambeleni ngumqondo kukhona ngabe uyafa but lo muntu usiloko amadamana akafi bafuna ukuthi ngabe kufayile lo mphefumulo ngabe kuba nguye lona othela umphefumulo lo muntu lo ya ngabe ugcina uyendlula kuphi emhlabeni kahle kahle manje ke bafuna sebaganga ngelekhaya lakho manje ya kuthi ngoja kanonkotsela bakithi yabona ekhaya namhle kanonkotsela namhle nje angazi kenze ini mina ngiyacela kakhulu namanje ngishile ekhaya ngicela unkotsela mina ngazi ngene ini ayikho into engiyonile yabona ngizima manje ngazi ngangenza ini ngeke kwenzakale lutho awuphila khululeka suka ufika amgodi ngci lapha ekhaya uzawuphila uzawuphila ungesaba